old dog. Yaşlı it. A man has a big garden around his house. Bir kişi öz evinin ətrafında böyük bağı var. An old dog comes to his garden. Yaşlı it onun bağına gəlir. The dog looks at the man and then lies down next to him. İt ona baxır, sonra onun yanında yerə uzanır. When the man stands up and walks to the house, kişi ayağa duranda və evə tərəf gedəndə, the dog walks behind him. İt də onun arxasında gedir. When they are inside, the dog jumps on the sofa, closes his eyes and sleeps for 1 hour. Onlar içəri girəndə it divanın üstünə tullanır, öz gözlərini örtür və 1 saat yatır. Then he wakes up, sonra o uyanır and walks to the door və qapıya tərəf gedir. The man lets the dog out. Adam iti çölə çıxarır. The next day dog comes again. Növbəti gün it yenə gəlir. He jumps on the sofa and sleeps for 1 hour. O divanın üstünə tullanır və 1 saat yatır. This is happening every day for 3 weeks. Bu hər gün baş verir. 3 həftə hər gün baş verir. The man wants to know why the dog comes to his house. Kişi bilmək istəyirdi ki, it onun evinə niyə gəlir. He writes on a piece of paper these words. O bir parça kağıza bu sözləri yazır. Every afternoon, your dog comes to my house and sleeps for 1 hour on my sofa. Hər günorta sizin itiniz mənim evimə gəlir və mənim divanımda 1 saat yatır. Then the man puts his piece of paper on his collar. Sonra kişi bu kağızı itin boynundan asır. The next day the dog comes with a different piece of paper on his collar. Növbəti gün it başqa bir kağız parçası ilə boynunda gəlir. It says, orada yazılmışdı. He lives in a home with 4 children. O bir evdə yaşayır ki, orada 4 uşaq var. He needs some quiet place to relax. Onun istirahət etməyə sakit bir yerə ehtiyacı var. Can I come with him tomorrow? Mən də onunla sabah gələ bilərəm.